Ke National Highway Demanding Committee Southwest Khasi Hills District minta kesengi ke khat arterik unai lur arhajar arpusan kalayo ban penlong ya ke jingelang pat ba hador barhol mau kerwat hapo ke jingelam uba kenpam kharlingdo chairman ba commander Shangpliang assistant secretary ba walams imyong vice chairman kirang ba shnong kiseng bhalang ba pher bat kiwe kiriurang ba na kebenta ke jing phliu jingmut ban pen kenmau biang ya ke sarkar jela bat ya ke sarkar pedeng na ke benta ke surok national highway na maungap weiloi shamau kerwat ke banado usnam arajar khatnyo ke sarkar kelasdang ban prut dak henrek haduk kini kisngi kani ke surok kam shimla urlong uba kan pham kharlingdo bat ki weide kinongren kila ong ba ki pediang ya ka jingterwa ka sarkar ban aida ka surok intermediate na weiloi shadu kenyong henrei ki bu jingkelipat ya ka sarkar ba shei ka ja ka national highway ka bala depen bana nado usnam arajar khatnyo khamtam ka makarwat kade ka district headquarter kumtala sngodei bakanyo no ya ka national highway Kasenjuk kalashim ya karai ban lum ya kipat ba haringkat kinong mikmat kata ya ki MLA bat MDC jong kamau kerwat bat Ranikor constituency bat ya kiseng bhalang ba pher ban ya thir sani bha na kabenta ke surok national highway na maungap shadu Sharanikor. Kawan ikon ni siapa yang kublai ya pi ki media kibala don rekat bangin tak sini berkene ke ka meeting ke mana kali juni ka national highway demands committee kaba ngilai syong mentak kasih banyak perkat berkunjung nak kementar banyak jing pencai halor kani ka national highway kaba punya sok ia ka Shillong mereka mau keluar pada tu bangma kani ka jing akaran juni nak kementar kani ka national highway kalau ba nak kali juni ikut kani ka meeting nak kementar berkenmau biang ya ka government ya ka state government ya ka government jo kari India na kementar ban istur biang ya ka national highway ka baladon ka status na dus nem arja kanyo namar ba ha ka status na du arja kanyo kani ka makurwar du ka penyeso na du mongap na ta maplang lain masiang makurwar ran itu nongna hadu Sharanikor namar ba kani kesurok nathina po karpra Ranikor sedu sampai sekolah tetap bo maram tak adep yana klen jini misusia du kata ba nadu tu kipor hadu mata keempat naklen juga government ki keempat le ye nak betai kani kani yana klen jini kumkini alam jom seng bhalang baper na ni po sobes kasir nanti alam jom ki shinong baper ada bagi sesukia nanti alam jom ki turis ki driver turis ki sumu berputar teter nanti kiri orang ba nanti longkemi ki lewat rangkat hani nak benda berpenpau keju kejing sukia halor kani kejing suki palat nak benda dan ai ke national highway ni po mokuan ya ban penyesno ya kenika headquarter juga Southwest Khasi district de nakale juni hakani ka meeting la tai sibun ba ki bare ban hakabari berkenika national highway ban menta kasni ni pariarai nak kemata banding ai ki jitok kanu jitok government ring ni sa shombiang ya kamu sakawi ka meeting berkata ka meeting ke bang ki nilai kentublang ya borok ki political party ya kiseng halang ya kentublang ya ki noelam shnong nanti ya kentublang ya ki rangba nanti nilai proposal nak kebeta ya KMDC juga Southwest Khasi district bagi dia ki ex officio member bagi session ya meeting hakini kisni basawan nak kebeta bandi ai ki cito syaga government kamta me minister bon nyarap ban push nak kebeta ban prestet ban rakyat kini national highway haji sya nak kalian juga sukar mikalaya ni sungu bakil ai kini ka bakila benar ha kini ki anu benar beladap nak kebeta ke intermediate napo weloi sekenyong nak kalian juni ni presubha nak kalian juga national highway di committee ni presubha ya kini andre nak kalian juni ni kwa penumba ni kwa ya kan national highway kata kade nomor bakani ke national highway kala debdon na du kastitos juga sarkar India na du sama jakannya dina kalian juni hadu mata ni sosial kata bana kalian juga
Surkar India hadu muta kremla pan ai ya kan national highway hani apo ka na muta bat connect ya kan district ni bari ka ya ka bari ka state capital di kita kede ki na kalen jongka national highway demands committee ni ada meeting bagi aklu jubut kibul ki na muta bakumnu bungle na marba haju kaporu ya penchai kila don ki kot kisla ki babiang na muta bat penchai halor kani ha kemat joki no yalam shinu Hakamat juga ni langsung halang berminta kita. Saat ibun bolang ni sa ni kersalang ya kan di man komiti nomor balai hapang ipek iki baru di kot kislah. Ni lamba ka status juga ka ba kiwai ko isurok ki national highway. Ki ba don lang ka ba state government ba ka dia ki la propose ba ka status ka kidon ki dai kaju. Tihrai ka nomstoin wa kaji ka ada. Balai pit kani kini ki bayar yo kaju itu kastitos kaju dari kani pak kesakut. Kita kadau ni Sofia ya kani hot ya kata kaji ni atau media dia kata kani kakam dari sini au kakam benang kata solution. Hari kai ka bangi win ta ka district kaju ni ban connect na ka mata ban wanra ya kaji jan jong ki pajba nadu grassroot bat kasukar ngirim kam juga national highway nadu na state ka district kota. Ya haba kala don ki hotsla baladep don ka ki DPR kila don ki bentuknya DPR diherai balai perkani kerja dikata kada ketolong ini bangion bang ikwa ba restor biang ya kane ya ka baki no yalam jongi nang ni ki balai kun sidom produk ya kane hadu bakan rum jaga hadu bana yo ya kastetos hadu bana yo bentuknya DPR ki ngimdai bangi ni kentaj ya kita ki percang surkar ngai ka ka no lim kolong ba ni haba restor biang ka bakilong ki no yalam ni nama ko wat ki bal produk ya kane bakal apa hadu kastetos semua jakan yo. Ada apa kasih dokumen pengayoban yang berkat ketika National Highway di mana komiti ini, kasih dokumen ini komiti yang langsung ya kawa UI naduk por musyana naduk sinam anjar Qatar ya kawa order wanrai company nasna kikem nasna benang bantrino ya National Highway bat haju por la peni ba kiru pajba ki trai jaka la pom mi kiting yang marba insasna no kasur Henry Mariadep election kemudian pom ba kata national highway lapun kendriang tiga long kebengo ini naduk tus nama jaka hadu mata ni misulayo ya kata surok national highway kemudian la project naduk depor ba kelapun so commending itu pajba telun hagani kasimta bahkan ka komiti wangi don ta ngakemen ba kasorkar adu kasorkar cuma state adu kasorkar India hi pokoi kemudian ini jing mi jungi men kasakmat ban dawa ya national highway ba minio yerkat kedan bat kiwi bat district rina plan kejung to pepa bala ya juga por nga kepat paiba konstitusional kasil nadu kerang ba sinong trai zakar bat kibai don bertalang bat kenika kam itu bahak hakapor kabangin sayo panya kendu ipi supaya trilang nam taka hakamiat jok dong katai ngaru kum uwe naki samla jok dong katai layo bania wan lang kenika sengi bade don talang kenika komiti nga syukwa ban penken mau ba hoaj mentah ya ka komiti la menjur lang daki rang ba sinong daki seng balang kita ter kelalong ka komiti ke bala itu la banong tering aku ban pen mau baya ka ni ka surok hi kadai bandai no ka jing yakhi jong kipat ba kadai bandai no kasur jong kipat ba namar ba baro sikatu the jing shala de pre to DPR la dai ban yo i sekatendar ba kotenda ban sina tenri ba kam simdon kun katangim yo idak ngim yo isin ba kan don jing kotendar dengan syukwa ya kipai ba bikin sim ba kadai no ka jing yakhi jong kipai ba bat kan mau ba kipai ba hi kilong halor ya haka sensyar kadari kipai ba kilong kibadon bor bat ngangit scam ba hakino ki arsnem laisnem ngidi ban yo no ya kasurok te ngikwa ban pha ka kubor sya chief minister nanta sya deputy chief minister bikin sensyar jong ni sokar MDA hi ba pihak ban aino ya ka surok jong ni southwest namar kadairu haka ju kapor ban connect ya ka capital ya ka city ha ka district headquarter keladai lupa ka polisi jong ka sarkar India te kam dan jing ya ka ka sarkar ka pamenta ban justify
ban ong ba ngiri ban yo no ya ka national highway syamau kurwat ban connect ru sya ranikor kalong ke hakawai kalian ngisu ngimsula ban mudur ban yo i ba mri ngikman ban ai surap dari ngimsula ban mudur ban ong ba shna shwa ya ka national highway na khapra sya ki benta jong ke karohel kat ba ya ka district headquarter pada 4 dan national highway hakawai kalian kala along mri bangi bisni lang ni tai mri kala dai ban wan shwa na kaneka district headquarter desa sisin menta ngikwa bakan dai no ka movement jong ki pai ba ki ban mi mar sin bala dawai ki pai ba ka sarkar haban ai bai tingi skam ba da ka jingker shalang ki pai ba kaneka komiti kania sikman ban penurlong ki jing anu jeng ki pai ba jong ka southwest si barok